Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali pada acara mengaji bersama Madeh Bidang Mancanegara yang tadarus yang putaran yang keempat, sudah memasuki putaran yang keempat. Terima kasih kepada yang hadir semua, terutama di radio nggak keluar ya? Terutama kepada Jangan di radio deh. Halo, diulangi aja deh kalau gitu. Oke ya. Radio nggak ini ya, nggak rally ya, nggak kedengaran di radio atau kita mulai dulu ya. Mulai lagi ya. Nanti kalau tekniknya udah Asbi itu yang itu aku kurang tahu. Mari kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali pada acara tadarusan yang dibawakan oleh Madeh Minang Mancanegara dan ditayangkan oleh Radio Gebung Minang, sponsor utama kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa untuk memulai acara ini. Robi Sohli Sodri wa Yasili Ari Makhlul Uqatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Malam ini kita akan memulai dengan juz pertama. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan menyampaikan salam serta sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu marilah kita mulai dengan pembacaan Al-Quran. Akan dimulai oleh saya, dan kalau berikutnya nomor-nomor yang telah diberikan akan melanjutkan pengajian ini. Marilah kita membaca, karena melihat kehadiran yang belum begitu banyak, kita satu-satu dulu, kemudian nanti kita akan ulangi dengan kemungkinan dua halaman. Sekarang satu halaman saja dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Anda selanjutnya. Andungnya belum buka, nanti lain aja kali. Pak Madeben, kalau begitu silakan. Madeben juga mungkin belum siap, karena mungkin barusan mau sholat atau bagaimana. Silakan Pak Hatta, kalau silakan. Siap. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bandung sudah ada atau Mandeben? Kalau bisa, kalau begitu lanjutkan saja Mandezur. Nomor 5 siapa Mandidati kok? Oh, lah, Nanti nomor ya, kalau gitu Lima tadi itu. nanti ya Lima itu diganti ada. aja. Sekarang Mandezur nomor 5 aja. Oh ya. Silahkan. Ya, makasih Mande. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Arsalna bil Quran. Balik lagi ke Bani Tati. Ya kalau ya oke. Bismillah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Fihi zulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral allati waquduha an-nar wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allahumma rahmana bil Quran. Pak Hatta. Ya, belum masuk ini. Andung bisa dibuka kamera nggak? Oh, belum Nggak masuk. ada orang di tempat. Ya, terus saja Pak Hatta dulu deh. Ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا كلما رزقوا منها من ثمرة
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات habis suaranya ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ada selanjutnya Mama Deben. Silakan Mama Deben. Ayat berapa, maaf? Ayat 30. Ayat 30 sekarang. Oke. halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Andung, bisa dibuka kameranya, Andung? Tadi izin, mungkin dia nggak sempat. Silakan aja, Mandesu. Ya, Man. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maaf Bu. Bukannya sekarang ayat 49. Tadi kan Mariman. Itu 38, Bu. Hah? Betul 38? Nah, Mandehan Yes. itu 30. Mandehan Okay. dari 30 mulainya. Ya, jadi kan sekarang 49. Halaman 38, ayat 38 sekarang. 38. Halaman 7 ya. Halaman 7, oke. Ya, kulnah bitu. Oh, sorry. Oke, silakan. Maaf. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم
كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Allahumma shalli bil Quran. Langsung lagi yang Anda ketik. Ya, sebelum dilanjutkan, Ambo dapat kabar bahwa Mbak Andung berhalangan karena cucunya baru lahir barusan, sehingga di rumahnya Rami. Untuk itu kita doakan semoga cucu beliau menjadi orang yang anak yang soleh atau yang soleha. Amin, amin, amin. Mari kita lanjutkan. Saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim wa iz faraqna bikumul bahra fa amdaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا حيث شئتم رغدا. Besarnya Pak. Sorry. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan Pak atas sanya masih harus dibedakan ya, sanya lembut, jangan sing dua-duanya gitu. Haitsu si. Gitu. Oh ya itu. Ya ini yang bersebelahan ini sin yang sin anu ya. Eta itu sanya lembut, sinnya baru keras gitu. Oh iya. Dari mana nih Bu? Fakulu ya? Lagi dari fakulu. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa kulu hittatun naghfir lakum. Ya, wakulu panjang punya ya Pak Ta. Wakulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala allazina dhalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dhalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'shaw fil ardi mufsidin. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tunbitul ardu min ba'liha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimul zillatul maskanatu wa Coba ulang lagi Pak. Wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Ismi Roza buka mic-nya. Ya, silakan Bu Ade. Ayat berapa, Bu? Halaman 11 juz 70. Juz 70. Al-Baqarah. Ayat 70.
Juz 1. 70. Ya, juz 1 halaman. Iya, juz 1 ayat 70. Ya. Halaman 11, Bu Ade. Qalu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata sabaha alaina wa inna insyaallahu lamadun wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tushi innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wa la tashqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha Balik. wallahu Ulang lagi. Dek. Fatal. wa idh qataltum ya wa qataltum nafsan fadara'tum fiha Itu nggak dengung ya. Allah. Bu Ade, tumnya itu tidak dengung Ya. ya. Jangan terlalu lama berhenti di tumnya itu tidak dengung. Fadara'tum, itu nggak dengung ya. Jangan lama-lama. Coba ulang balik. Yang lagi, Bu Ade. roktum itu, Bu. Ya, tumnya itu ya nggak dengung ya. Jangan lama-lama berhenti di tumnya itu. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha Ulang lagi kali ya. Allah. Bu Ade, ulang lagi karena fa-nya dipanjangin ya. Fa-nya jangan panjang. Depannya ada tasdid ya, langsung masuk ke tasdid. Fadda Mm. qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa'nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswatan. Di mana ulangnya Bu Guru?
Min ba'di coba. Za Min ba'di Min dzalika. ba'di dzalika hiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afataqma'una an yu'minu lakum wa qad fariqum yasma'una kalam Allah Hilang sinyal. Sinyal ya. bima aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithuhum bima qatahallah bikum afala ta'qilun. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Awala. Oh sorry, oh iya betul. Ngerti dulu ya, Ya. Ma'ali tadi ya. Ya. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. مرحبا بالقرآن. كانوا نتأتي. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك. Bukan umay ya, nggak pakai tanwin ya. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما استروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Mau bertanya dulu Pak Ibu Guru. Ya, silakan. Kedengarannya di kuping saya sepertinya Pak Hatta terlalu memanjangkan kalau dua harokat itu kepanjangan menurut saya. Betul apa tidak pendengaran saya? Iya, masih belum sempurna, huruf-hurufnya juga masih belum sempurna Pak Hatta ya. Linnya itu ya agak dua haknya lebih agak panjang ya. Iya. Iya, agak kepanjangan gitu. Sama huruf apanya Bu? Zal ya? Tak. Ya, zal iya. masa belum berubah gitu. Ya. Maaf ya. Saya pelajari lagi. Ya, makasih Bu. Ya. Mandeben bisa buka. Kalau enggak Desmiro saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadan min bima qaddamat aydihim wallahu
wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busrul. Ulang dari coba musaddiqan lima ya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busrul mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu an ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Silakan Mane Tati. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin oh ya. Ma nansakh min ayatin aw nusiha Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, Mane Tati tunggu sebentar ya. Faqad dikalak-kalakan dalnya ya, jangan masuk ke dot. Faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yuraddunakum min ba'd. Kebalik bukan yurat tapi yarut. Oh ya. Wadda katsirun Wadda kasi, jangan waddak kafnya tidak tasdid ya Mane Tati. ya betul. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yuraddunakum Yarut, kebalik lagi. Astagfirullah. Bukan yurat tapi yarut. Yarut ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallah. Allah marhamna bil Quran. Tekan Pak Atta. Buka mic-nya Pak. Ayat 113 ya. Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Wa man ajlamu mimman mana'a masajidallahi ay yujkara fiha ismuhu wa sha'a fi harabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardi wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala allazina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahu alazim. Mandeben, silakan Mandeben. Buka mic-nya.
40. Oke. 2. Berapa? Yang Ayat Zanun. 120. Ayat 120. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 120 itu walan tarda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Walahum panjang ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
lahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attar summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka Berhenti, jangan. ummatan ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Iz qala lam tuli rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu ya banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala labinihi ma ta'buduna min qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismaila wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabattum wa la tus'aluna amma ya'malun. Wa qalu kunu
هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan juz pertama. Mari kita tutup dengan berdoa dan nanti saya mintakan Bu Zurniati untuk membaca doa tilawatil Quran dan artinya oleh Mandeben. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan juga kepada Radio Kepemimpinan yang telah memadu acara ini, menayangkan acara ini, dan juga kepada guru kita, Bu Zurniati. Terima kasih atas bimbingannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha ant. Belum meditasi. Apanya? Al-Quran dulu kan? Oh ya, silakan. Silakan doa. Oh ya, lupa tuh saya. Silakan Bu Zurniati. Ya. Dalam mengantuk. bil Qur'an
ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya, ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami jika ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkan pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah, ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang boleh doa penutup. Saya kehilangan Mandeneti yang biasanya Mandeneti membawa ini, jadi saya agak kaku. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik.